أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eɗon anndi ko balɗe seeɗani heddi haray hitande fof feƴƴiri en ɗo en fuɗɗirno comptirde janvier ha joni décembre on heddanaki en balɗe joyi. Eɗen tori Allah kala ƴettitaɗo e nde hitande feƴƴude mais iɗi duuɓi feƴƴuɗi yo Allah yawtan en yaafanoɓe. Haray musidɓe julɓe no wonir noon ka programme men hande ko fi yewtugol fi dargal mandeji dargal. Eɗon anndi neɗɗo fof no doit préparade haray dars mo wonɗen yewtude on hannde ko doit ɗo jentede moƴƴa wano darsji hedditiɗi ɗin surtout ɗum ɗo no concerni mo kala goɗɗino toon ɗi concernama e misal si innama ɗo hajju si ala mbuuɗi nan wiya, si innama ittugol zakka si ala mbuuɗi kadi wona wiya, si innama horugol si tawi woni a hattina cellal hena an wiya. Kono ɗum ɗo no concerni mo fof haray yewtere men nde mi fewtali oɗo ma oɗo kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴettiri noon e immorde e jibril no jibril ƴettiri noon e immorɗo rabbol izza ko noon mi woni yottinirde Allah yo taw hara mi faljali ɓer komi farji komi tori Allah yo yafanola. Fa ashratu saa isman mandeji dargal ngal ko ɗiɗi as-sughra togosal wal kubra e janal yo Allah hawran ndin en ko ɓuri e moƴƴande. Wa muhaddithuna muhammadun sallllahu alayhi wa sallam wonɗo en yewtude fi dargal ngal o ko nelaɗo men o sallllahu alayhi wa sallam bi wasitati wahyin ko wahyi woni ko addira kala ko yewtiren woni ko hadis maɓɓe ma woni ko aya qur'an. Joma daali wa ma yantiqu anil hawa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yewtirta mbeleɗe koko Allah ko yamiriɓe ko ɗum woni ko ɓe yewtata sina ko ɓe yamiraka. Lawla siqatan bihi lama saddaqna si wona hoolagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama fiyo ɓe yewtu en ko aroyta hina de ko fewndi ko aroyta en hoolotako walakin ko woni ka muslimina mu'minin ɓay tawi ko en julɓe ko en gomɗinɓe Allah saddaqnahu fi kulli ma sami'na min en gongini nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e kala ko nanirɗen ɓe. Kama qala Abdullah ibnu Rawaha wano o musidɗo men gando men tinniɗo e dina enneteɗo Abdullah ibnu Rawaha emo yewta en e gimɗi makko wa fina rasulullahi idan shaqqa ma'rufun min alfajri shati'u arana alhuda ba'da al'ama wa qulubuna muqinatun bihi anna ma qalahu waqi'u yabitu yujafi janbahu billayli يبيت يجافي جنبه بالليل إذا استشرق المسلمين بالمضاجع. هراي عبد الله بن رواحة ويوتا وفينا رسول الله إذا انشق معروف من الفجر شاتئ ونلا دون حق دمين نواواتي مؤر يالتي ما بمبي وأرانا الهدى بعد العمى وهولي امبيوال باو مجده وفقلوبنا موقنات به أن ما قاله واقع. haray nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala ko ɓe yewti en
ɓerɗe men ɗen no ƴetti hino hooli kala ko ɓe yewti en wonde makko ko waɗata refti o wii wo fa salla alayhi fi l awwalina wa fi l akhirina wa ila al mala'i l a'la ila yawmi ddin o inni yo allahu yurmenelaɗo on o wattamo e aram o yurmemo e aramɓe ɓe yurmemo e sakkitiɓe o yurmemo ha ñalande darngal yaqulu l mawla jalla wa ala subhanahu wa taala hino yewta en wo iqtaraba linnasi hisabuhum wo darngal ngal ɓattanike yimɓe ɓe wa hum fi gaflatin mu'ridun wo hiɓe weltindari ɓe hucciti haray ɗum ɗo fof ko enen concerné ko allah woni e yewtude ɗo ko ye prépare o awa darngal ngal ɓadike henayo fof mayude nde wootere no woodi ɓe lannode 2009 tawata joni ɓen yahuɓe ado 2009 lannude e misal ma ɓe tawata ɗum kadi lannode nde hitande ɗo ɓen ɗon kaɓe maayi ɗon darngal maɓɓe darike yoɓe prépare no ni ñalande ɗon ko ɗum allah woni e yewtude iqtaraba linnasi hisabuhum wo ɓadanike jama on ma yimɓe ɓen hasboore maɓɓe nden wa hum fi gaflatin mu'ridun wo hiɓe weltindare hiɓe ɗuuri tuma goɗɗo inni kanko a tigi tigi a jentane ɗon minen ni komin sukaɓe taw o tigi tuubay kono hewtali taw ko ɓe wona yewtede fa awalu alamatin min alamati sa'a haray mande aranere nden e mandeji darngal ngal bi'satu nabii sallllahu alayhi wa sallam ko nelede nelaɗo men o mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum woni mande aranere nden e mandeji darngal ngal fa an sahal ibni saadin radiallahu an o sahabajo inneteɗo sahal ibni saad yo allah o yurmemo o wii sami'tu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul min ari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maka wo bu'istu mi imminama mi nelama ana wa sa'atuka hatayni womi nelama min hakkunde an e nelede an e darngal ngal ɓe waɗi ni kolli maɓɓe ɗin hakkunde maɓɓe e nelede maɓɓe e darngal ngal ɓe waɗi ni kolli maɓɓe ɗin wa fi riwayatin inde ahmad hadis on no ardiri goo e mo ahmad filli wo in kadat la tasbiquni wo ngal eɓɓihi ngal aditola ɗum ko darngal ngal وقد جاء في حديث أوس بن مالك رضي الله عنه ومسيط من دو إن سيدو أوس بن مالك يا الله يرممو قال وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى صلى الله عليه وسلم رماكي وعدد لمو ستا جيغو بين يدي ساعة أدو درنغانغال درادي لمو بيجي جيغو ودايدي أدو درنغانغال درادي wo mawti mayde ande min mouhammad sallllahu alayhi wa sallam o ɗum hino yoni en darsu hara ko ɗum ɗo hirirten hannde kaɓe maaki ko mawti ala ko yiɗuɗen aduna ɗo ɓuri gurda si o tigi no landeteno si wuurayno o landotono yo wuuru booma kono immorika allah wondema kullu nafsin za'iqatul maut kala wonkiki meeɗay mayde nela sallllahu alayhi wa sallam eɓe maaki wo mandeji darngal aranun ɗum haray ko imminede maɓɓe mandeji darngal aranun ɗum kadi ko hikkiɗon kon ko mayde maɓɓe nden si ɓe maayi haray hakkunde maɓɓe e darngal ngal haray ɗuuɗa ko heddi eno metti noon famande woɓɓe par ce que sen calculi binelaɗo faati heeɓi duuɓi wulure e temeɗɗe nayyi ko fanɗi wo hani darngal ngal daraki ko enen juutani inna yawman indakum inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun ñallal gotal ka joomi mo on ko duuɓi wolure onon ko kontoto donc sen calculi ni ko balɗe ɗiɗi feƴƴi kalimore allah balɗe ɗiɗi no fokkitani balɗe tati ɗum ko duuɓi jeetati mi anda sen calculi ɗum heɓay secondaji joyi e nder wulure nde wo summa mutanun wo refti mayde heewunde heɓayde on albalaw tiiɗuɗo summa mutanun ya'khudhu fikum ka u'atil ghanami wo heɓira e nde o wano nawnare goo no yaltana dammi e nden hitande ɗon ɓayde nawnare ari
guluuji noogay e njowo sahaba mayno julɓe e sahabaɓe mayno duuɓi e guluuji noogay e njowo yimɓe mayno hino tawa e maɓɓe sahabaɓe men ɓe anduɗe moƴƴa wono mo nelaɗo innuno noon aminu hadihi l umma abou ubayda ibnu amir ibne l jarrah onno tawa e fatinoɓe ɓe nden hitande ɗon e sahabajo goo kadi woɓɓe no innimo tawa e wargol abou jahal ɗum ko moaz ibne jabal ɗum hari nelaɗo no imminnomo yo yahu e hella biladu cham ga o yaha o ɓantinira toon berko o wawi kon fi ko yowiti e diina o summa fathu baytil maqdis o refti udutugol nde juulirde men palestine hettugol nde juuɗe alyahudankoɓe ɓe ɗum no watno e laamu sayidna oumar ko kamɓe hettuno baytul maqdis o summa stifadatul mal refti adodiral e jawdi ko fewndi ɗon ɗen hannde kaari ɓuratala kaari tan oustas ba mon pramari senol faala wiide ko yaahata seeɗa wo hatta yuta rajulu mi'ata dinar fa yadallu sahita wo ha goɗɗo okke mbuut temedere hara hanimo muni seeɗa yonata han kadi wo summa fitnatun la yabqa baytun min al arab illa dakhalatu o refti jarrabuye tiiɗuɗo heɓoyoɓe musidɓe men arabuɓe ɓen ko noon ardiri baytun min al arab illa dakhalatu wo si wona naata e galle maɓɓe ɗen on fitna ɗon wo summa hudnatun baynakum wa bayna bani l asfar o refti ko ɓenata kon trouce ɗum ko moƴƴingol négociation hakkunde mon e ɓen inneteɓe bani l asfar se ndaari ɗum ko wonɓe haɓude ɓen hannde alyahudi an nasara ko tuma kala ɓe foolawoɓe na joni waɗen négociation waɗon négociation ɓe ndaara ɓe tawa ɓe équipike moƴƴa ɓe yiltoyo noon fa yahdiruna fa yatunakum tahta samanina raya ɓe aroya on e ley drapeau ji 80 hakke makko ɓe ɗuuɗi tahta kulli rayatin 12 000 o e ley drapeau ɓe hara himɓe jogii haɓɓoɓe guluuji 12 idan fannabi muhammad sallllahu alayhi wa sallam huwa akhiru l anbiya hara nelaɗo men on sallllahu alayhi wa sallam kanko woni nelaɗo sakkitaɗo neleede o wama muhammadun illa rasulun qad halat min qablihi rusul o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonaali si wona o nelaɗo nelanoɓe goo kadi adinoke ɓe feƴƴino ɗum woni ɓe faatinoke après joma dalani en kadi woma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum o nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe wonaali baba hay goto e worɓe mon ɓe walakin ko o woni rasulallahi ko o nelaɗo allah wa khatama annabiyina ko o timmode annabaɓe ɓen ma ko o timmirɗo annabaɓe ɓen wa imamil mursalina ko almamijo nelaɓe ɓen yewten ɗo qissa ummu ayman ɗum ko sonnajo goo musidɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa indama zaraha abou bacrin wa oumar ñande yahuno hiwroyimo o andi nelaɗo no yamiri en si tawi woni mawɓe ma faatike weldiɓɓe maɓɓe ɓen ta hawkuɓe weldiɗɗo ma mo andidirɗa goɗɗo ma goɗɗo tun hara si tawi woni weldiɗɗo ma on faatike ta hawkumo ta bonnu relation on hakkunde mon donc saydna aboubacre e oumar ɓe yehi ɓe hiwroyi ummu ayman ɓay ummu ayman yiiɓe bakat ummu ayman faati qala laha ɓe inni ummu ayman saydna oumar e aboubacre ma yubkiki ko wonma wullinde alasti talamina anna ma inda allahi hayrun li rasuli ene anda ummu ayman ɗum ko sonnajo nete ummu ayman a anda ko woni ka allah kon ko ɗum ɓuri moƴƴande nelaɗo me o sallllahu alayhi wa sallam hay muñoɗa fetugol qalat sonnajo maaki a alamu ma inda allahi hayrun li rasuli miɗo andi ko woni ko allah kon ko ɗum ɓuri moƴƴande nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam walakin ko woni abki bi anna alwahya qad inqata'at wokomo woni wullirde ko par ce que wahyu o lanni moƴƴere lanni ko ɗum anas ibne malik wo nelaɗo naati madina fof hentinde wootere nelaɗo faati madina fof niɓɓitinde wootere ko min surra en noon nelaɗo a sikka hina men en jeeyi juuɗe amen ɗen tawi min faalaka juuɗe amen ɗe fi honnu ɓeɗen nokkude leydi fawa e hoore ɓurɗo moƴƴude e tageefo ngon surramo ka nder leydi womin andi tigi tigi o moƴƴere lanni mbiɗo ha yeeso ko probléme ji tun wonirle noon on sutti ko fewndi ɗon ɗon hannde qala llahu jalla wa ala joma daali
wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld womin waɗanali neɗɗo adiɗo ma annelaɗo sallllahu alayhi wa sallama luttude afa in mitta afa humul khalidun ene si a maayi yo nelaɗo kamɓe woni luttoɓe ɓen kullu nafsin dha'iqatul maut kala wonki ko meeɗay ɗum mayde al aya fa jazahu llahu anil islami hayra yo allah yoɓu nelaɗo me o sallllahu alayhi wa sallama ko ɓuri moƴƴude en joddi ko yoɓata neɗɗo yanganiɗo dina mum wa afdala ma jaza nabiyan min anbiya'i e ko ɓuri yoɓude annabajo e annabaɓe makko ɓen yo nelaɗo on yo heɓu ɓuri joddi ɓurdi moƴƴude summa min alamati sa'a joni yewte mandeji dargal fewnaniɗi en ɗin hino tawa e mum almudda'ina bin nubuwa ɓen innitotoɓe kamɓe kadi allah no wahyine maɓɓe woɓɓe maɓɓe no e nde saare nde wonɗen ɗo e wadnamo fewniɗen ɗo ɓe innitiɓe ahmadiya nane de moƴƴa ahmadiya ko reneteɓe e mum ko fennuɓe alqur'an fenninelaɗo hay si tawi noon on fotta ɗo juulo hay si tawi noon kon fo ƴawdi avion yeehi makka ko reneteɓe e mum ko fennuɓe nelaɗo fenni allah joma daali e suratu saf wa id qala isa bnu maryama ya bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqun lima bayna yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad wo min komi nelaɗo e mo on jokkelam simi feƴƴoyi noon jokko e nelaɗo iwirowo ɓaawo an on inneteɗo ahmad wo ko cheikh ahmad mo maɓɓe woni on hina nelaɗo men o sallllahu alayhi wa sallam ɓe fenni alquran donc haray nelaɗo wonali no jooma daalir noon no yewtirɗen noon nanen kanko woni rasulallahi wa khatama nabiyina ko timmode annabaɓe ɓen heɗike noon ɓurɓe oɗo kadi e zaman nelaɗo wono inneteɗo musailamatul kadhab e tulayhatul asadi ɓen ɗon fof muɗum ɓe inno ko ɓe nelaɓe wono musailama on ɗon ɓe warmo tulayha yii danger mo julɓe ɓen wondi e mum on kala fennuɗo nelaɗo kanko o silmi o naati islam o moƴƴini islam makko allah walli mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la taqumu saatu dargal ngal darotako hatta yub'asa dajjaluna kadhabun ha immine e jama on wo dajjalun ko ɗum woni bewɓe ma fennoɓe kadhabuna fenoɓe kadi qaribun min 30 ɓannuɓe 50 kulluhum yaz'umu bi annahu nabiy mo kala e maɓɓe no inna ko nelaɗo wala nabiya ba'di nelaɗo wo ala ɓawa wa min ashrati sa'a hino jeeya e mandeji dargal kasratul qital ɗuɗugol wartindirgol qala alayhi salatu wassalam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la taqumu sa'atu dargal ngal darotako hatta yaksura alharju aw yuktaru alharju wo ha mayde ɗuuɗa qila ɓe inni wona o kalima harju ɗo koye haala habashi hina pire arabe qila ɓe inni wamal harju ko on woni o harju nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alqatlu ko wartindiro o laysa bi qatlikum lkuffar wona ko wara toon heferɓe ayɓe mum ɓen walakin ko woni bi qatli ba'dikum lba'd koko wartindirton ko la yadri lqatilu fima qatal warɗo on anda ko honnugo wariri wala yadri lmaktulu fima qutil waraɗo ganda ko warira mo weddintiniɗo temedere ari ɗo o fettini sentir makko bombu nder ton e so ɓen no andi koɓe warira ɓe anda e so ɓen no waɗimo goɗɗum si o landama ko ɗum ɓe waɗuma ɓe falɗa warde o inna o anda he bus ɓe waɗaɗa hadis nelaɗo selli ko yewtaɗo ko fanɗi o duuɓi wulure e temen nayyi ko o hadis yewta ɗum no selli e zaman men hannde wa min ashrati sa'a hino jeeya e mandeji dargal zuhurul fitan ɗuɗugol bakkatuji ɗuɗugol probléme ji e fitnaji qala alayhi salatu wassalam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo inna bayna yadayi sa'ati fitanan wo hakkunde ɗo e dargal fitnaji hewɗi no woodi wo ka qita'i leyli lmuslimi hino wawa jemma niɓɓuɗo ma ɓurtuɗo niɓɓude wo yusbihu rajulu mu'minan a tawa e goɗɗo bimbi ko julɗo wa yumsi kafira kikiɗe o yeddino no go heɓa noon woɓɓe taaɓe anda ɓay sa saboti dina a yalti dina
ko ɓuri e fandude kon a saboti raɓɓiɗa tuubu en ɗo inna e wonɓe ñentinde sunna ina noon feere accutuɓe waare ma innugol ɓe juɓɓe ko polygame goɗɗo jombaynayo ko yalmirore ka Allah sa a saboti a yaltidina heddike noon sa heɓayno naatira kadi sa a sabotidina a yaltidina wa yumsi mu'minan kiikiiɗe tawamo ko o julɗo wa yusbihu kafiran bimbita o yaltino dina o anda ko filitani en hadise on ko Abu Musa al-Ash'ari wa fi riwayatin hino e riwaya goo wo yabi'u dinahu bi aradin min ad-dunya o yeeyita dina makko e keehoy gokkitoyni se ndaari ɓe waɗa ɓe association hoyɗo ina ko defandugol fiwata jiwɓe sunnine ɓe luttaka e o probléme orɗo ɓen no jooɗi no créé association joma no yewti fi maɓɓe yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim hiɓe faala ñifude annora Allah on kundule maɓɓe ɗen hiɓe ƴettude on waɗa aala onon julɓe ɓen a yaltino dina andari wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura Allah on no sali si natuma timmi goɗɗo wawata nelaɗo fuɗɗorno goto hande ko Allah pet andi ittiri julɓe ɓen e hoore windere men siɗa falata bonu kuramay kaji wa min ashrati sa'a hino jeeya e mandeji dargal taqarubu zaman ɓaɗodirgol saaji ɗi wallahi ɗum ɗo no fewti e moƴƴa sa jooɗi keɗo inna ko nanen ni hari ko janvier ko décembre wonɗen balɗe seeɗani woni 2009 sa calculiɗo a heeɓi duuɓi sappo e jeebi arɗa Europe ɗum no wamawa hanki hadis o yaltiɗo min ashrati sa'a nela sallallahu alayhi wa sallam hadis abu hurayra no fillani hen hadis on o wi qala sallallahu alayhi wa sallam nela sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki la taqumu sa'atu dargal ngal darotako hatta yataqaraba zaman ha sayi on ɓaɗodira sayakunu sana ka shahar wo hitande wa'a wano lewru wa shahru kal jum'a wo lewru wa'a wano ñalande juma wa takunu ljum'a ka sa'a ñalande juma wa'a wano sa'i goto beɗɗe nder sa'aji ɗin wa takunu sa'a ka ihtiraqi sa'afa wo sa'i goto wawa ko ƴettata ɗo ni kaydi hum ma huɗo sunna combien de tan ɗum ƴettata ɗo e fof wontu e nduggo wa min ashrati sa'a zuhurul jahal ino jeeya e mandeji dargal ngal kadi majjere nden ɗuuɗude e moftenelaɗo ɗe sallallahu alayhi wa sallam an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal fillanike on hadis ɗo inneteɗo Anas ibn Malik yo Allah o yurmimo qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki min ashrati sa'ati ino jeeya e mandeji dargal an yadhara al jahlu kone majjere ɗuuɗata e mofte ɗen wa yaqilla al ilmu gandal fanɗa wa yadhara zina ɗuuɗa en ala wolde fiɓe ka vitrine wa tushrab al khamru wo beere yare wa yaqilla al rijalu worɓe fanɗa ka gereji ko worɓe ɓen ɓurana ɓeede en fof eɗen anndi dennaboji jeelo holliteteɗen ɗo si heɓen ɗiɗo ma tato worɓe jibinaɓe ko mandeji dargal wonɗe mum wa yaktura nisa'u rewɓe ɓen ɓe ɗuuɗa hatta yakuna li 50 imra'a ha wonanoya ka dargal ɗo e dargal ngal darade wonande rewɓe 50 gorko goto qayimuhunna rijalun wahidun moɓe mari moɓe fewta ɓe inna ko moodi annima moɓe faala haray ko neɗɗo goto rewɓe 50 fi gorko goto nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki ida ra'aytum si on yi'i man tardawna on mo yeyɗuɗon dinahu dina makko kan wa khuluqahu e needi makko nin fa zawwijuhu okke si tawi feƴƴi ɗon si o tigi jaɓaali takun fitnatun fil ardi wa fasadun wo ko fitna molanaɗo e bononda ala ko ɓuri sattude tuma kawtal ma atti andude ɓiɗɗo ma o reedi hara noon ko a woni mamon ka quartier ɗon ko a woni ɓurɗo ñaaɗude on ka quartier ɗon nana ɓiɗɗo ma o reedi woɓɓe tawate haalte wartare joni noon yiya miskino ɗa yiɗuɗo diina inna okkata ko jelu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe okkiri gueɗal maɓɓe Fatima Saydna Ali no ara no soɗidira juuɗe ɓe herti toragol ɓiɗɗo nelaɗo o sallllahu alayhi wa sallam o ali mi andi ko falɗa o ko gueɗal an falɗa ɓe inni hi o joni min mi okki yaw ɗaɓɓa teŋel nelaɗo mi ala fus o yaw ɗaɓɓa hay so tawi ko furundare jandi na kanŋe de en min de ko bagdor mi jombirte ɗum
wo hayti ko kurumdare jandi yawta ba kurumdare jandi adda honto wonde e mofte feƴƴuɗe ɗe. Allahu akbar. wa min ashrati saa ino jeeya e mandeji dargal ngal wo shurtatun policiɓe shurtatun militaire ɓe yahuduna hiɓe dawra bi sahatillahi tikkere Allah wa yaruhuna hiɓe arta kikiɗe fi gadabillahi e tikkere Allah fa iyaka mi haɗima an julɗo moƴƴo o min bitanatihim jogitagol ɓe weldiɓe. min e capitaine kaarijo meɗe weldi ha kala ko mini sa fo mi ɗo mi sokoyte fa iyaka min bitanatihim mi haɗima e weldugol e ɓe. wa an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo kadi no jeeya e mandeji dargal abu hurayra fillani e hadis ɗo nela sallllahu alayhi wa sallam e maaki wo walladi nafsi biyadihi mi wondiri on mo wonki an woni e juuɗe mum la tadhaba dunya o adna ɗo yahata o lannata wo hatta yamurra rajulu bilqabri ha neɗɗo yaha e berɗe walaysa bihi fayatamarraga alayhi o yaha o fofo e qabru o fayaqula o wi'a ya laytani makana sahibu hadha alqabr hananino lan harata ko mi woni nder ɗo hande wo ma bihi walaysa bihi din aw ala probléme ji tiwɗuɗi sina probléme ji adna ma bihi illa albala o ala probléme ji suusiji sina suusiji adna ɗum ɗon kadi ɗen fewndi ɗon hande oto sona e ɓawo o tigi ɗo sina tangal mimo koye ɗen waddata. wa min ashrati saa hino jeeya e mandeji dargal mawtul faj'a koko ɓennata ko mayde crise cardiaque. yaqulu sallllahu alayhi wa sallam nela sallllahu alayhi wa sallam e maaki ko hadis anas ibne malik rawahu tabrani la taqumu saatu dargal ngal darotako hatta tadhara mawtul faj'a wo hayalta e jama on mayde ko inneten kon crise cardiaque a wayray ko noon darɗana nenni ɓenna o maayi fus musalima o wullaki fusna hoore na fusnana o maayi o yaninde wotere o maayi on sellunoɗo ɗon tawata kikiɗe on tawimo woka nder kabru ɗum ɗon no hewti e kala e men ɗo wama tadri nafsun mada taksibu gada wama tadri nafsun bi ayi ardin tamut hay goto e men anda ko feƴƴata janggo miniti goto ɓaawo mo wonɗa o ɗum ko ɓaawo hikkoranma a anda ko feƴƴata hay goto anda kadi ko honto mayata. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kadi hadis abu hurayra la taqumu saatu hatta taksura zalzal wo dargal ngal darota ko ha tremblement de terre ɗuuɗa e leydi ndi si wona pakistan ko turquie si wona turquie ko algérie si wona algérie ko iran ko jelo woni mayude ko wulure gulluji sappo e joo ko mandeji dargal ni la taqumu saat dargal ngal darotako hatta taksura zilzal ha tremblement de terre ji ɗuuɗa. sahabajo go landino nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wii wo mata saa ko ndetuma woni dargal ngal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maati wo ida usnida al amru aw ida wulliya al amana ila gayri ahliha ida usnida al amana ila gayri ahliha tuma goɗɗo halfina hunde nde tawa o ɓura o handa e mayre wo fantasiri saa habbo dargal ngal so yi goɗɗo no pirano ɗo laamu ma yo hikkine yeeso o anda bone mum. sahabajo goo inneteɗo ousmane o inni wo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo la tasal anil imara wota lando hikkinede yeeso wo in utitaha an mas'alatin wukkilta ilayha sa inni hikkinela yeeso mi gaynay mi waɗay ɗum ɗo mi waɗay ɗum ɗo kala ka waɗali yimɓe lantotoma a foduna waɗali wa in utitaha an gayri mas'alatin u'inta alayha si a heɓi ɓe jonnima laamu inna o mi handa e mum ɓe ƴetta laamu ngun ɓe jonne inna mi handa e mum kala ko a waɗali ɓe wallitotoma par ce que a haalanno ɓe bila o ala probléme. donc on andi hadisaji ɗin no selli hiɗi timmi kala faalaɗo noon jangude gandal timmungal yo yirto e qur'an on e hadis nelaɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lam tadillu ba'di abada. ɗum ko honnu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi acciri on piiji ɗiɗi
si on jogitike ɗin on majjata ɓaawa ɓe faatinoke goy kono waaju maɓɓe ngo mo huutoringo yi'ay wo a majjata haali taggoye wo deftere allah nden e sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo min ashrati saa hino jeeya e mandeji darngal kadi heeferamu go sifa mum hari ala few hadis anas ibni malik radiallahu anhu anas fillitani en qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la taqumu saatu hatta la yaqula fi l ardi allah allah wo dargal ngal darotako aroya e saayi a nanata goɗɗo no inna allah fo muɗum lannino bonde yo allah dandu en enen ɗo tawede o zamanu na ɓiɓɓe men kadi hara goto ala e mayri innowo allah allah hara ko nanirtaɓe wo ko haara bon ɓe haala bon kama golle bonɗe wartidiro e ko nandite mum ko ɗum waɗi ali ibnu abi talib karramallahu wajha saydna ali ɓe maaki o istakfiru bitawafi bi hada l bayti ɗuɗɗine wangagol ndu suudu ɗum ko wona yewtere ɗum ko marɓe moye sali hajjoygol wo istakfiru bitawafi bi hada l bayt ɗuɗɗine wangagol ndu suudu kaaba a wangaki suudu kaaba yahaali hajju ma waɗali umra ɗum ɗon wawata wonde wo mastatatum ɓe ko wawɗon kon min qable an yuhala baynakum wa baynahu o ado ayɓe ɓen heƴude hakkude mo on e suudu ndun aro yeyɗo suudu kaaba ko yirbinoyte ɗum ɗum ɗon kadi ñande goo ceernoɓe men ɓen waɗanoya en dar hara ayyata wowlowo fi allah ko bonki tu woni hoore mayri wa min ashrati saa hino jeeya e mandeji dargal kasratu zina ɗuɗugol zina joni ɗum kam ala ka suuɗede goɗɗo ara ha ka suudu baba ko copain anni baba ko copine anni baba layyade ka copain an ɗum ɗon kam neɓata hara accama suuɗede an abi hurairata radiallahu anhu abi hurayra fillani e hadis on qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe maati walladi nafsi bi wayadihi womi wondiri on mo wonki an woni e juuɗe mu'um la tafna hadihi l umma ɗe mofte ɗo lannata hatta yaquma arrajulu ila almar'a ha gorko yiida e sonnajo fa yaftarishuha fi tariq o yiida e makko e laawol siñon hiɗe yi'ude ka yiiɗa suka e jiwo wono kolodiri joni ɓiɓɓe men ɓaleɓe ɓe ma musidɓe men ɓaleɓe watti ñembude portoɓe ka yiiɗa ɗiɗo wono kooli e miiro wo dargal ngal daroytako ha goɗɗo yiida e debbo e laawol haray ɓurno moƴƴude on zaman ɗon ko honnugo wayi wo fayakunu khiyaruhum yawma idin ɓurɗo moƴƴude maɓɓe on on tuma ko honnum wiyata wo man yaqul ko mono wiya law waraytaha wara'a hadha aljidar aw wara'a hadha alha'id hay ɓahɗon ɓete o mirɗa hina innugol dey zina moƴƴa mano condane ko haram ko innugol bete joni pottite laawol ngol yawo e ɓaawo on mirɗa e allah danɗen tawede on zaman ɗon allahumma sallim allahumma sallim allahumma man dicruhu sana wa ta'atuhu ghina irham man ra'su malihi raja wa min alamati sa'a hino jeeya e mandeji dargal arriba ɗum ko o riba goɗɗo amataɗo yawgol ñawlo 10 000 hay si yoɓay 13 000 fi tu yo heɓ mbuɗɗi ma yaa maroya ka mbuuɗi en fof eɗen nganndi ñande wongal landal no tawde jannguɓe men ɓen ɗo o si o tigi ñawloto suudu no faala ñawlde otowal hesa ñawlade otowal hesa e ko nandite ɗin piiji aw jentoɗen hadis nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam abu hurayra o maaki wo sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul mi nani nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam eɓe maaka o la ya'tiyanna ala nnasi zamanun o aroyay saayi e ɗe mofte ɗo o la yubali lmar'u neɗɗo o haajaka bima akhada min malin konko woni ñaamude e jawdi amin haramin ene ko harmuɗum am min halalin ka ko dagi ɗum aroya e zaman ta goɗɗo haajaka ɗum ɗon no fewti en hannde ina jeeya e mandeji dargal ngal an sahl ibni sa'din radiallahu anhu qal o sahabajo inneteɗo sahl ibni sa'd imo fillanno en qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki sayakunu fi akhiri zaman khasfun wa maskhun wa qadfun alkhasfu ko ɗum woni wo yewgol saare nde wootere eɗon anndi hella bolivie ga neɓaali fello tettino ɗon
e hoɗo ngon koye ley fello wonno ari suddi saare nden balɗe ɗiɗi tati ɓe ɗaɓɓude ɓeni noon acciren ni ko yittuɗen ɗo hay pus goɗɗo wawata surwede koko muncodiri fof maayi ɗo o muñoɗe ko ɗum ɗo woni haskun wa maskun e montede mbaandi eɗen jogii sifa o kadi ka alquran ka jooma daali ɗon ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi hayrin minha wa misliha o en montali aya sina en addi ɓurɗon ɗo moƴƴude on ka raɓɓindingol wa maskun e montede woɓɓe wattoye mbaaɗi koseji woɓɓe wattoye mbaadi honene baaɗi ɗi ka kulaji wa qazfun e lette goo iwray ɗum ka kammu futtiray ɗum wano kaaƴe sahabaɓe maafiɓe ini qila wa mata dhalika ya rasulallah ko honde tuma ɗum heɓoytamen yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki ida zaharati l maazifu walqaynatu wo tuma ɗi alaji scène musical accordion guitare ko nandite mum wo ka ɗum feeƴi altoyi e zamanu on wal qaynat ay almoghanniyat rewɓe yimoɓe ɓen ko ɓe woni qaynat donc ayno yimoɓe ɓen ayno ko yimirte kon alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗon no e zamanu men on hannde yo allah wallito en wa min ashrati saa hino tawa e mandeji dargal ngel kadi ɗo hino mofta fi yen heɓu tan on seeɗa par ce que hino ɗuuɗi o ida'atu salah ɗum ko yeɓugol julde wa ida'atul amana e firtugol ahadi wasta'lul bina e adondirgol e darnugol cuuɗi wa ba'u dina bidduniya goɗɗo wattita dina kan e adna o suɓo adna hollede gokku tunni o suɓo ɗum ɗon o acca ko allah faala to wa tuqutti'atil arham enɗan taƴe wa yakunu al hukmu da'fa lamɓe ɓen ko lowɓe sustawolde gonga surtout si ala goɗɗum wal kadibu sidqa hara ko fenande nde woni gonga ko wotiji mari wo ko o mari si tawi woni na gonga wooli haalan mo ndare sayidna ali no woni sabu goɗɗo natude islam no o miijora ɓe yawno hare ma arakatu siffin ɓe majjira ɗon koko ɓe nata dir protège on ko wotiji siɓe bugike kaafa ko kalirta ko ɗum majjiri ɓe ɗon aliyahudaji hocci ɓay o hocci woni o ɓuri hitande sayidna ali yi ɓe anditi ɓeni ko min jeyi o yawo ina an jeyi aliyahudankejo ina an jeyi wo ko min jeyi o ina an jeyi wo ɗum ɗo mi faydata ko min jeyi yahen ka sariya tawi sariya on wontuma ko hombo woni ñawude ko sahabaje goo inneteɗo shurayhul qadi duuɓi capannayyi mo jonna yo ñaawu hakkunde julɓe ɓe hakke ma ko nunɗi duuɓi capannayyi ko ittimo ka sariya ko sabu it warowo julɓe mo haajaka ittugol wonki ganɗo mo wona ganɗo tawi on laami ke ko ɗum ittimo e mu'um sayidna ali ƴetti oya ɓe yeehi ka shurayhul qadi wo ɗum ɗo ko min jeyi shurayhul qadi inni hi mi yedda wona an jeyi e seyɗa jogii seede wo hiila jogii seede wola faala seede ɓe ɗiɗo wo seedejo an arano on wo ko ɓiɗɗo an on seedejo an ɗimmo on ko maccuɗo an on oɗo shurayhul qadi wi'i wo oɗo mi jaɓi oɗo maccuɗo ma mi nani seede yagal makko ngal kono ɓiɗɗo ma on ɓiɗɗo wawata seedanade baba sariya on jaɓata ɗum ɗon ndaare noon ndey ko amiral mu'minina kanko wonno amir mu'minina fewndo on tuma kanko sayidna ali o ƴetti goɗɗo o naɓi ka sariya yo on ñaaw hakkunde maɓɓe sikki enen sariyaji ɗin hannde lamɓe ɓe hina ɗon asusta dartade go yaccay tun ka allah par ce que ɗami kanko woni lamɗo kono lamɗo on ƴetta mo o tawi oɗo no tanƴini ko min jeyi ɗum ɗo yen yaw ka sariya ñaawa hakkunde amen sayidna ali waɗi sifa ɗum ɗon mayi mo tawa e waɗɓe ɗum ɗon shurayhul qadi wi wawata marsude o inni joni sinara taw ko allah woni seede amen haray min on ɗo mi ala seede ɓa alandike seede ɓe ɗiɗo o mi muññike yoya ƴettu oya inni mi haawike fi nunɗal islam o anirul mu'minina ƴettalan o addalan ka lamɗo ka ñaawowo on yo on ñaawu hakkunde amen ko kanko non woni laamiɗo julɓe ɓen hay o wonɗo ñaawude ɗo womi hoolike kaadina ka goonga ha o ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah allahu akbar sayidna ali ƴettiri ni dir on wo mi okkima puccu kadi o andi ko ɗum waɗi neɗɗo fof yo suusu wolgol gonga wowal kadibu sirqa wowal hariru libasa o harir ko coñcino toon ɗewluɗi
sharia islam no yamiray yo debbo wattoɗi ka aduna ga kono yamira yo gorko wattoɗi ka aduna ga hiɗi inne no gasa suwa kono ka anglais ko silk ɓe innata ɗi. wa zuhurul jawri e ɗuɗugol bewre a susta haalande paykumma a susta haalande musidɗo ma goonga hala tigi tigi on sa wattanali hela ko ɗum wonata ko lanci hakkunde mum. wa kasratu talaq e ɗuɗugol sertigal. wa mawtul faj'a e o mayde ko inneten ɗon crise cardiaque. wa utuminal kha'in hala ko janfante ɓe woni hande hoolaɓe ɓen. wa huwinal amin nonduɓe ɓe mbayɓe ala fusɓe considiraka tigi tigi goto ha jakaɓe ko ɓe woni fenoɓe ko ɓe woni bonnoɓe ɓen. wa suddiqal kazib fenoɓe ɓen ko ɓe yewti wo hande kadi ko ɗum woni gonga. wa kana al mataru fayda si ndiyan no saƴayno hara ko ɓer ko nafitore joni ko inondation. wa kana al umara'u fajara wo hikkinaɓe ɓe yeeso hara ko bewɓe. wal wuzara'u kazaba ministre ko nandite mum ko fenoɓe. wal umana'u hawana hoolaɓe ɓe fof ko janfanteɓe. wal urafa'u kazaba andidiraɓe fof muɗum ko fenoɓe. wal qurra'u fasaka janguɓe goono ton hara ko fasigiɓe ko ɓoni warude ko yiingo. wa shuribatil khumur beere yare ɗuɗɗine na yargol tu yara ɗuɗɗina ta ka yiltorɗa wo beere no woodi. wowa summiya bi gayri ismiha ko hadisaji nelaɗo on ɗe yewtude beere nden inne haray na inde nde innirtenen beere joni nanata whisky henken vodka champagne hadis nelaɗo on selliɗo sallllahu alayhi wa sallam. wa waladatil amatu rabbataha goɗɗo heɓa patron makko ko hono goɗɗo heɓirta patron makko hakke makko tawa woɓɓe yondinaki hande fi ɓiɗɗo maɓɓe no leyɗe porto fi ɓiɗɗo maɓɓe no mari moyen sustamo haalande gonga ɓiɗɗo ma on adday goɗɗo debbo janano ka galle ma ɓiɗɗo ma on adday gorko ko janano ka galle ma a wuppanayi ɓiɗɗo ma on a pasanayi mo iɗa andi ɗin ɗi o woni wattade ɗon koko yaltiroya hina yawgol ka juulirde an a wonani ɓiɗɗo ma on boyɗijo. wa tara al hufatar urata saru muluka ko ɓe ɓortuɓe paɗe tawata ko coñci sexi ko nandite mum ko ɓe tun hikkina joni e fey laamu ko ɓe woni laamade joni. wa tashabbaha rijalu bin nisa'i worɓe ɓe nandintino rewɓe ɓen ɗum ɗon lannata joni. wa rijalu bin nisa'i wan nisa'u kam bir rijali rewɓe ɓen kadi nandintino worɓe ɓen. wa hulifa bi gayri llahi wondire hara wona allah musidɓe men julɓe o yaafoto wota en ɗaynidir yewtiniren gonga innugol mi wondiri nene am mi wondiri baba mi wondiri sayko tijjane ma sayko ma ko nanditemo ɗum ɗon woletake. man halafa bi gayri llahi faqad ashrak kala huwondirɗo hara nafi allah hara o sirki. si o tigi wondira yo innu billahi ma ɗum wallahi ma ɗum tallahi ta o tigi wondirɗo mi wondiri ɓiɓɓe am ɓen allah o ta mi heɓu nafoore ɓiɓɓe am ɓen allah tami yiitu ɗum ɗon fof wondirtake. haray ko eɗin mandeji dargal fahin wonɗen yewtude wo wa aqqa rajulu abahu wo a yiyay neɗɗo himo yawo mawɓe makko wa barra sadiqahu o gongina weldiɓɓe makko joni ko baɓe makko yewtatamo kon tigi tigi on ɗum ukkatako e noppi makko koko weldiɓe makko ɓe yewtatamo kon ko ɗum ɗo yonatamo o haajaka mawɓe makko ɓen. wo wa jafa ummahu wa ata'a zawjata wo o tigi ɗofto ɓeygu makko o acca ɗon biro makko. waktafa nisa'u bin nisa'i rewɓe ɓen yonidira joni ko ɗum woni ɗum kono o lesbienne rewɓe inna min mi faalaka gorko min tigi tigi on debbo yoniram. waktafa rijalu bi rijali worɓe ɓen kadi yonidira ɗum ko homosexuel ɗum no fof muɗum no jeeya e mandeji dargal koko yewta ɗo fof no e zaman men hande ko lette allah ɗen tun heddi e futtude men yo allah faaboy. akhil karim musidɗo julɗo o khawwifuka miɗo hulɓinirayma maqaman nokku khawwafaka bihi llahu mo allah hurɓinirma ɗum ko honno joma daali wo dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi ɗum ko wonande on hulɗo ka o tawoy tanmi on hulɗo fodore ande ñande dargal. wa yaqulu ljabbaru fi mulki joma daali wa la yazalu alladhina kafaru fi miryatin min liqa'ih wo seerali ɓe yedduɓe hiɓe sikkiti siɓe hawrodiroya e lette allah ɗe hatta ta'tiyahum sa'atu bagta
ha darngal araɓe e hoore juhaye aw yaatiyahum azabu yawmin aqimin ma arayaɓe lette ñalande sattude joni en iwi e mandeji darngal fi en heɓu tan fanɗuɗi ɗin joni ɗen arde manjeji darngal janɗuɗi ɗin an huzayfata ibnu usaydin al-ghifari radiallahu anhu qala ittala alayna rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa nahnu natazakaru sa'a o sahabaji neteɗo huzayfa wo nelaɗo yaltiti e amen hari meɗen yewtude fi darngal ɓe makani men wala taqumu sa'atu darngal ngal darotako hatta taraw 10 ayatin aw 10 ayatin mandeji sappo wo aranun ɗum eɗi mandeji sappo tulu'u shamsi min maghribiha fuɗirgol nangue ngen ka hirnangue mi faljade fuɗirgol nangue ngen ka hirnangue ɗum no tawa e mandeji darngal nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki e yi'oyay mandeji sappo si ɗin ɗo waɗi hay tigi tigi on hay fuu so heddaki si wona darngal ara noon ɗum e mu'um ko fuɗirgol nangue ngen ka hirnangue kange hirirta toon nge fuɗira toon waddukhan wo e curki yaltoyay hebbina kammu ngu waddabba e kullu riɓay kum hadisaji selluɗi ɗin jaɓali sifanade en ko honnu innama dabba haaɗi ɗo kullu riɓay kum wa khuruju yajuj e majuj e yaltoygol yajuj e majuj wa khuruji isa ibnu maryam wa nuzulu isa ibnu maryam e cippoyagol sayidna isa geɗal nene maryam ɗo gandi jomano dalani en e suratul maida wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wama qataluhu yaqinan bal rafa'ahu llahu ilayh on hino towna himo kam ka dow ga ko o cippoytoɗo ga o ara o golla golle makko ɗen allah ƴettitamo wonki kinka leydi ga fi honnum jomano dalika alqur'ana minha khalaqnakum ko immorde ga woni komin tagi on wa fiha nu'idukum ko to woni komin ruttata on wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko ɗo woni komin yaltinayta on kadi wattande ɗimmere waddajjal e o mo naneten inde mum masihu dajjal wa thalathatu khusufin e mehanɗe tati khasfun bil maghrib e khasfun bil mashriq wa khasfun bil jazirati al arab ɗiɗo ko waɗa e nokkeli tati ka funnangue e ka hirnangue e ka arabuɓe ɓen wa narun e yiite yaltoyeyge takhruj min qa'ri adan ɗon nge yaltoyey e saare no inne yaman kono yaman mo anduɗe gon ko ɗon nge yiite iwoyta o tasuqu nnasu ɗum ngen yiite hino soggoya yimɓe ɓen aw tahshuru nnas ma hinge moɗoya yimɓe ɓen fi préparation darngal allah imminoya yiite kala ka iwruɗa hinge ɓawo ma wo tabitu ma'ahum haythu batu kala ka ɓe waali ko ɗon nge walata wa taqilu ma'ahum haythu qalu kala ka ɓe ñalliri ko ɗon yiite nge ñallata oɗo hadisi mo tawa e hadis mo Bukhari e Muslim filli fa awwalul alamatil kubra khurujan o e mandeji darngal arani ɗin mo adotoɗen hiwde on taw khurujul mahdi o mo ɓeynata alman madi o feeñi o tippaki o wonoyay ka leydi ɗo kono hina cippoytoɗo nano woɓɓe yewtiri noon mawa no ɓe musidɓe men ɓe tawata ɗe lowtodiri seeɗa ɓe yennoɓe sahabaɓe ɓe kamɓe ɓe inni ko hella Irak to o yaltiroyta saare no tonginetele samura ɗum ɗum fof muɗum ko haala gonga rewa e mum few an abi saidin al-khudri radiyallahu anhu qala said al-khudri filitanike on hadis qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maati wo ubashirukum bil mahdi womiɗo weltinira on almami mahdiu wo yub'asu o imminoyte ala ikhtilafin min annasi e lurral hakkunde yimɓe ɓen wa zalazil e ɗuɗugol tremblement de terre dillanɗe leydi fa yamla'u l arda qistan wa adla o hebbinoya leydi ndin nunɗal e peewal hara majjere no ɗuɗuno e mayri allah addamo wona sabu peewal artita kadi o kama muli'at wano leydi ndin noon heewirno few ado o arde zulman tooñe wa jawran e oñaare yarda anhu yiɗo yaymo weltanoytomo yarloytomo sakinu sama'i ɓen hoɗuɓe ka asama ɗum ko malaika e jowma malaika en wa sakinul ardi e tagore hoɗuɓe ɓen ka leydi ɗo e gurdam makko rawahu ahmad wal haysami wo fa yamkusu fihim sab'an
o wurdoya e maɓɓe duuɓi jeeɗɗi fa yusalli bihim imama o wonoya almamijo maɓɓe ko hombo woni noon o mahdi wonaɓe yewtede fimu ko nelaɓo sallllahu alayhi wa sallam e maaki ko inneteɗo mouhammad baben makko wonoya kadi abdoullahi o jeeyaɗo e ɓiɓɓe alhasan woɓɓe inni alhusain tanirawo fatima bintu nabi sallllahu alayhi wa sallam tanirawo gueɗal nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam e mana ko e famille nelaɗon o woni iwoyde hina cippiɗo ka kammu sino hanno cippade o zaman ɗo aray ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray imam madi wona cippotoɗo wona woɓɓe woni e yewtirde noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki e hadis abou hurayra wo kayfa antum honno onon ɓe weltinirde on ida nasala ibnu maryam si cippoyike gueɗal maryam wa imamukum minkum almamijo mon on ko immorde e mo rawahu lboukhari haray hino tawa e mandeji dargal kadi yaltoygol o inneteɗo addajjal almasihu dajjal eɗon gandi ɗen inna almasihu dajjal almasihu isa bnu maryam oɗa almasihu isa bnu maryam kono janniraɗen ɗon ka firo ko on ɗo woni tedduɗo on oɗa almasihu dajjal ko fenowo ko ɓe innirimo masih o mamsuhul aynil yumna yitere makko ñamere nden ko itta ɗum komo yitere wotere nde moƴƴa hay ɗimere nden nde moƴƴa ko innimo dajjal e luha arab kadi ɓe inna dajjal mana alkadab ko aden ɗuɗuɗo fenugol qala sallllahu alayhi wa sallam nelaɓo sallllahu alayhi wa sallam e maaki e hadis imran ibnu alhusain ma bayna halqi adama ila qiyami saa o alaabi bana adama taga e daragon dargal ngal amrun fiyake akbar ɓurɗo mawnude min fitnati dajjal e fitna o inneteɗo masihu dajjal wo kasirul halqi ko aade raɓɓuɗuɗo mamsuhul aynil yumna yitere makko ñamere nden ko bonunde wo maktubun hino windi bayna aynayhi hakkunde gite makko ɗen ɗiɗi kafirun ko hefeero ka fa ra ɗum no windi e tinde makko nde wo yaqra'uhu kullu muslimin alimin aw jahil wo jangoyay ɗin bindi ɗon kala julɗo hakkan woni o winday o windata naatuɗo l'école mo naatali l'école o jangay ɗin bindi windiɗi e tinde makko wo shadidu sha'ri ko ɗuuɗa sukundujo hadis hawniɗo mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e filitani en ko o inneteɗo imamu shabi o arno o landi ɗon sonnajo go'o sahabiyankejo o inni wo sonnajo on ko innete ko fatima bintu qays o inni yewtere nde a yewtata goɗɗo siyonami fi ko nanirɗa nelaɗo fi ko yoɓiti e o inneteɗo masihu dajjal wo siɗa yiɗi mi yewtete sonnajo on jaabi ɗum winni awa yewtan wo ñande goo noddinama assalatu jamia womin fo min ari wo min jooɗi juula ha gayna wo wa kuntu halfa saffi allati tali sufufa alqawm wo harimi ɗo e saffa hikkiɗo saffaji worɓe ɓen c'est à dire on andi none sallallahu alih w sallam ɓe makiri noon hayru sufufi rijali awwaluha wa hayru sufufi nisa'i akhiruha hino ɓuri moƴƴude e saffaji worɓe ɓen ko ara noon ɗum koye worɓe ɓen atto arde ka juulirde hino ɓuri moƴƴude e saffaji rewɓe ɓen ko sakkitoro nayo wo tigui accu golle ɗen ka nder suudu o ara inna marde heɓa julde jama donc wo kanko noon hari mo tawa e sappu hikkiɗo saffaji worɓe ɓen wo ɓayde gayni juulude nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki falyalzam kullu wahidin minhukum makana mo kala e mo yo luttude e pilasi ka jooɗi ɗon ɓe on tuma ɓe jooɗi ka gangunal ɓe moosi o mi yewti on yewtere wo inneteɗo tamimu daari wo o ari ɗo wo fa baya'ani wo ko ɗum woni o suɓi kelan fa ahsana islama fa ahsana islama o nunɗi wondema reweteɗo o allah ala siwona allah ko min mouhammad woni nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam himo fillanno en voyage mo o waɗi ko saabu on voyage ɗon jonni mo courage yo naatu islam wo min ko yata yimɓe capantato min waɗɗike ɗo bateau min yaari hella yaman wo hendu ndum majjini men e morloɗe ɗen majjini men toon lewru meɗen majji ka nder nden men andaka men yahata
mi yaltitoy ɗon e surire ɗum ko ɓeynata jasira ɓe yaltitoy ɗon e surire meɗen miiji min hewti ɗo min heɓay ko wallitomen min yiita laawol ngol wo min cippi min tawi ɗon a famata siko neɗɗo e sayna neɗɗo a andata ko honto woni yeeso andata ko honto woni ɓaawo womin landi ko an homboni o inni wo ɗum tigi jaabimen wo anal jassasa min kalimat jasus o wano espion wo komi woni espion jon wo ko onno fandiɗa e on jassasa ko tamim ibnu dari woni landade noon joni wo idhabu ila al madina naate ka saare ɗum ko saare nde dajjal woni e mum nden fa inna fiha rajulun an akhbarikum la ashwaq wo on no ɓuri humpede ko honnum addi on e nde saare ɗo mo faandi ko masihu dajjal no faala renseignement e juuɗe maɓɓe ɓe yehi ɓe tawoyimo ɓe sikkude ko neɗɗo ɓe mi annda si ko jinnawi ɗe so tawi ko cheytan hakke ma ko tawi hino hulɓini himo kolmba himo jooɗi min ari min hiwrimo hiwriti men o landi men toon keesiyonji nayyi o inni honnum o landi men an nahli baytan nahli ɗum ko leɗɗe tamaro o essaye haaniɗe leɗɗe no rimude andi kanko e mo andi si ɗum ɗo waɗi no wawi ɗa jogui ticket joni an ɗa jogui numéro 5 ayi premier feƴƴi deuxiéme troisiéme andi tour ma hewti joni imo andi si ɗiɗo feƴƴi hara hewti ko o yalta o landi an nahli baytan ɗen leɗɗe tamaro si haaniɗe rimude wa inni hi o landi an ayni zugar e jangol no inne ayni zugar o inni essaye ngol haanihi ngol heewi o inni mo hi yimɓe no gollude e maggol ñamete no moƴƴude o landimo an bouhayra tabariya e jangol innetengol bouhayra tabariya ɓen inni hi haningol waɗori ndiyan yimɓe ɓen no nafitorde ngol o landimo ani nabiyil ummiyin annabajo umambinne honno umambinne annabajo umambinne ɓe ɗum ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama mo windata janggata ese on yalti tamimu daari jaabi hi o yalti o inni awa mi andi on tuma o landi fi ko faala landade ko woni a hewti ko o yalta on tuma noon ɓe landimo ko hombo wonuma an o inni awa ko mi woni masihu dajjal wo simi firtoyama ɗo ala e leydi ndin ndimi hewtoyta e nder balɗe 40 ala e sera aduna on wo sona nokkeli ɗiɗi ɗum ko makka e payba no hadis on filorano wo ko makka e payba ɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi ɓe jogino tuggordu ɓe inni huna tayba ɗum ko inde madina o gasa en nani ka téléphone wi men ya tayba ko inde madina noon ka yaheten ɗon juuragol nelaɗo e haala maɓɓe goo kadi noon ko tayba innete on tuma noon nelaɗo wo hadis ɗo hawniɓe kamɓe ɓe andano tamimu daariya hayno yiya ɗum ɗo womi yewtino on nde yewtere ɗo oɗo ɓurti gonginde komi yewti on kon ayi donc masihu dajjal ko o aro inna ko Allah emo jogii caangol ndiyam mo jogii caangol yiite caangol makko yiite mo ukkaɗo nder ton ko ndiyam laaɓuɗam nelaɗo maki yo tigi yaru kala feraɗo noon ka ndiyam kanko kaw miiji ɗo wondema ɗon koko ɓuttu ko yiite fatayge taw o tigi jaɓɓu yawde kala noon mo Allah tawni ɗum ɗon haray yo o huutor hadis nelaɗo ko ɗum kamɓe ɓe yamiri hino tawa noon kadi e kaweji masihu dajjal wo o yamiray kammu ngungu saƴina o yamuru sama fa tumtir o yamiray leydi ndin kadi ndi funna fa yamuru l ard fa tunbit ayi donc neɗɗo hulɓiniɗo innuɗo kañum kadi ko Allah o waray ɗon goɗɗo hooliɗo vraiment oɗo ko masihu dajjal ko fenowo fi convaincugol on neɗɗo ɗon o wara mo ha gayna ɓe senda mo ɗiɗi o wurnita oya kadi o lando mo hi a gongini wo masdadtu fika illa basira womi ɓeydaki e fima si wona hoolagol ko nelaɗo yewti ko o tawi oɗo yo warmo noon warande ɗen tigi tigi wo o suuyana on oɗon ka wawde mo warde few donc o haray woni masihu dajjal haray jonde men nden nde yewtere nde wawata heƴude e jonde wootere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe moɓuno sahaba en e fi yewtugol ɓe ko yowiti e mandeji dargal ɓe juuli subaka ɓe jooɗi ɓe yewti ɓe juuli fana ɓe jooɗi ɓe yewti hay goto sottali ka woni ɓe juuli alasara ɓe jooɗi ɓe yewti donc enen wawata yewtude ɗum leer goto wawata marsude ɗo haray waɓtu on ɓadike
haray ko toriɗen Allah ko yo Allah nafiren ko nanuɗen, Allah danda en boneji ɗi ko kaweji ko nanuɗen ɗo o Allah hokkore en battane moƴƴo, hokkora en batte barke mawɓe men ɓen. Allahumma jannibna alfitana ma zahara minha wa ma batan. Allahumma innaka ta'lamu bi nafsi minni wa a'lamu bi nafsi minhum. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yazunnun waghfir li an ma la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa shifaa'an min kulli da'imin wa saqam. wa fil khitami as'alu al-mawla jalla wa ala an yulhimana rushdana wa an yuwaffiqana li salahi dinina wa dunyana wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko ɓe lamdi kon ɗo woni tawi somnajo no sella ka o hirta hay min komi andi kon e muɗum hay no sella ka somnajo hirta hay hanki no ndara masala on wano ko yowodiri ko wiyete layya ma ko nanditata e ɗum hay somnajo so kanko ɗum woni dawa kafa e goɗɗo no moƴƴi ka kanko ni ka o hirta ha ɓe inni ɗon tawi woni ko suusata ɓara e neniraɓen ko heewi kon ɓe suusata hirtugol hay ɓe jogo junngo hirtowo soit moodi maɓɓe ma ko ɓe hikkiri yo hirtu on aɗa fiye ɓe participe ko hirtugol ngol hay komi anndi ko ɓe muɗum ɗum ɗon no sella donc hay ko yowodiri e paykum ɗon kadi paykum kum tawata hellifaka haray si tawi woni yaani no woodi mawɗo ɗo masala hellifaɗo ɗon haray ko ɓuri moƴƴude koɓe hellifaɗo on hirtu tawi woni ala fewtoɗina kum paykum ɗon haray no sella no wayi ɗo ni joni misal si tawi joni ara ɓe hunjaki faati hay gooto ala ɗon tawi woni ko payi ɗum gootum masala joni makko baɓe no woni tata gooto hunjaki faati a kono ko payi ɗum woni ko hunji ɗum helli faata haray no sendaka ɗum julna ɓe tawi seeɗa annda hay futtere donc si tawi noon woni haray goɓɓe maɓɓe no anndi toon ɓayde tawde helli faata haray ko kanko duwa junnude ko kadalika kadi hirtugol ngol haray tawi makko baaba ɗon helli faaɗo annduɗo no hirtirde kanko haani hirtugol haray wallahu taala alam ceerno ɓe nonat ko ɓeyta kam yatafaddalu mas'ul Allah sayid jazakallahu khair. Donc haray lamdal kadi ari ɗo goɗɗo wi miɗo janngoyde alaare wo alaare kono haray konko mon janngude ɗon alalan e sansude hay hunde alalan e ɓeyde hulgol Allah haray gonno mi haani wadde wajam ɗon kono wallahi wadde manne ummi wattana janda aray ɗe nandi toonde gonɗon janngoyde amma ɗo mo janngi Qur'ana tawi nde ɓeydaari mo kulol Allah leytumo e geddi haray haa jooni o jangde haray jangde makko ne haandi kadi e janngugol ko amma o faama kono janngude kon ma aa o sañi faamude kono kay Qur'ana o si a janngi nde ittete e jikku gonɗo nde adde e jikku moɗɗo ko Allah yi ko sifa'um lima fi sudur Qur'ana ko nde lekki kono ñawnayi nde ko woni ko ɓernde ɗum noon haray en tor Allah subhanahu wa taala yo Allah hokkumo gulol si tawi ma ɗum hara ko mankude yewtede makko moƴƴe karma ko ɗon yo santo kadi karama ko faami mi yiyeten ɗo goɗɗo janngowo so a janngi duuɓi sappo e kalmo gonɗo a janngude haray holli kadi gonɗa ɗum ala faamude par ce que wonɗa jannga yaɓura karmo ko ma niveau on ɗaɗa ko jangata o jarama ko a faamata haray ko ɓurɗo mawde ha dojjinɗa ko ene tawi toujours ko goto goto tum haray ha joni martade salamu aleykum warahmatullah haray ko mbaɗen ko ɓeyden ɗon haray e jogi subhanahu wa taala yo fewnen go tewna o neɗɗo ɗo sabuno haray so goɗɗo amiri noon walla haray mo haɗodine peewal yo Allah hokkumo peewal sabu ɗumede makko ni haray komi andita ɗo ɗum neɗɗo on haray wono am yo mbantiri noon donc ko wiyete ko watti on rafiruno ko imamu Shafi'i rahimahullah o yewno o wi mi wudditike e waɗiru yaani ɗum ko masalan ko cheykujo makko on o wi si hunjagolal ngol bona yani ala tabitinde ka hoore am oya fewnimo o yamirimo ko yo o accitu hay fiiji boni donc hay neɗɗo ko yo yirtito mo janngude ala ɗumannade hay ko yo yirtito moƴƴa o miijito hoore makko o annda gonɗum o jokki par ce que haɗo kano jeeya e muɗum si tawi mo janngude mo waɗe fiiji gono ɗon
ay no jeeya ay ko sakko toon mo heɓugol peewal ngam yo Allah tabaraka wa taala fewnu ɓerde men ni goɗɗo landi ko honɗum haɗa tammi e dewgal ko sababe mi fijidi e o sonnajo ɗo ha mani yalti an ka ko sababe min e makko min waalike nokku gootu ka ko sababe mi yiidi mbaldi ko honɗum wawata hadde dewgal am aywa haray mi ɗuɗɗo donc haray ko yowondiri o fii masalan o ndaari sonnajo masalan ha mani yalti e makko si tawi woni ɓe memodiraani haray ɗum ɗon on tawi ko ndaarugol mo tum simple wona copine makko wona hay e hunde hara o ndaarumo tum masalan mani yalti e makko haray ɗum ko yaltini ɗo mani o sabu faale makko kanko sonnajo on haray ɗum ɗon o min e gandal an mi anndaka ɗum ɗon harmita dewgal ngal yalimo jonngugol haa ko norma tawi ɗum ɗon tum o ndaarumo simple ni tum haray mani o woni ko yalti e makko amma o watti ɗon si affaire joni waaragol kañum e makko nokku gootum anndu ko ranndagal weeri nokke tati ma ha nayi donc si tawi ko waaragol moggo makko haray min on komi yamirimo tigi tigi on haray wota o waalo moggo makko par ce que fi hon ɗum si tawi woni joni o wi min mi waali ɗum moggo makko haray hunde feƴƴaali haray tigi tigi on ko yo woɗɗitoye ɗum ɗon haray neɗɗo on o yamiraka yo hukkoye ɗum ɗon amma kam so yiidi e makko haray ɗum ɗon woni halat haray neɗɗo yo woɗɗitoye ɗum ɗon kadi haray min ko ɗon komi anndi e ngal landal ɗon tawi goɗɗo ɗon ari ko ɓeyda ɗon haray bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullah goɗɗo landi ko fii hon ɗum waɗi ɓe inna e rewɓe ɓen e worɓe ɓen hana ukkodirde kono ka juulirde makka haray worɓe ɓen e rewɓe ɓen hino ukkodira haray fil haqiqa fiwata en juuto e landal ngal ha feƴƴiti haray hiɗon andi tawata yejjitu masjidul haram woni juulirde nde makka nde eɓɓindirtaake e juulirde hay wootere taw ko aduna ɗo donc haray noon na suudu kaaba ɗiɗi woodi ka wange si wooduno kaaba ɗiɗi innetano e rewɓe ƴettoɗa worɓe ƴetto ɗo kono kaaba on ko nokku gootu donc haray ko ɗon woodi ka wange kono noon mi andintina tun landi ɗon hunde wootere sa hewti kaaba nde hiɗa wango haray hiɗa huli moƴƴata debbo mem haray hiɗa innini debbo haray surtout mo tata on hina ɓeygu ma siko sago a heɓata ko wiyete aucun sentiment fii yo a ɓadodir debbo wallahi donc haray kadi ka nder julde ɗo toon hiɓe sendinde parti o parti o waɗi o parti ɗo ko rewɓe ɓen waɗi o parti ɗo ko worɓe ɓen haray kadi hiɓe eti waɗugol dambude goo spécial yo rewɓe naatir dambude goo spécial yo worɓe naatir amma madina walhamdulillah nde tawno ɗon ala ko wangete ɗon hino waɗa spécial fi rewɓen feere worɓeɓen feere malgré ka pour julde nden kan ɗon ukkodirte fof ɓuɓɓodira kono haray dal no état moƴƴa fi muɗum haray ɗum ɗon koko dowa heññindirede woni ɗo o woni tow o o haray faamen ko tawde ɗon ko ɗon woodi ka wange ala nokku goo wawata kadi wede rewɓeɓen wango o saayi ɗo worɓe wango o saayi ɗo faamen fota wonande yahuɓe makka ɓen eɓe yahali ɓen a ala waɓutu saaƴi wo saaƴi jemma o ñalorma o ndiyan saaƴi nangue yalti nde makka ala ka e wangede so sikkude yawama fisa hajji ay wi toon hara wangagol ngol koppi la ko toujours ɗon hino wangede laylan wana haara jemma ñalor donc haray assalamu aleykum wa rahmatullahi hatta so feeko ɓeno mari hen ko ɓeyɗa bisimilla yeyit haray kadi landal hikkingal ɗon ngal goɗɗo wi wo ɓe wolanayno men bila ko men woni paykoy wonde haray wondetake joni noon ɗo haray e ceernoɓe waajiɓe ɓen wi men haray yo men wondir Allah tun haray ko honɗum woni ko min famata e ngal landa yewtere ma haray ko nana e faamu wonɗore ko honde tawi wondete ko hay tawi tatti ko leyru temade on tigi fokkete ma junngo taƴete ma ardiɗi watte si on tigi wonda wondugol noon ɓeyni si a wondat ko wondirta ko billahi wallahi tallahi aɗa insani wondiri kamelu ko dewtiri dalayla mi wondiri nana e baba sabu honɗum sa wondiri ɗum haray a yani e bakka to ɓurɗe mawde wa man halfa bi gayri llahi fakadi asrak eni kala wondirɗo ko wona Allah haray
o sirki ɗon noon sirku allah illa zulmum azimu ko tooñe mawɗe inna allah la yaqdiru an yusrika bihi wa yaqdiru ma duna dhalika liman yasha ko si tawi il faut tum wooda ko woodita ko billahi wallahi tallahi si tawi ko wonda kono ko hoto tawi wonda ko hay tawi sa tig hara ɗon si tawi tum a wondani tiggal waɗay sen ke ɗon andi sa woodi ka tawi ko senande no woodi ko wiyete ko yaminul humun wondore mutinayde jommum e tumba jahannama ɗum ɗum ko wondugo senande e wondirgol ko wona allah subhanahu wa taala aray fa ɗo addumi ɓe goɗɗum ɗum ɓe tattaɓe assalamu aleykum hay joni minen faybirade men cubla tedde ma men hay joni ɗo yamiri men continue ka men hacci ɗum aray ko mamnum ko wiyaten ko kala wondirɗo ko wona allah aray ko sirku kala noon yiɗɗo sunnode ɓanndu mum wiyta jahannama yo wondir ko wona allah wondore wona ko fijirte ɗum wona ko fijirte wona ko fijirte na ko ɓattete awa aray ɓe maaki ko sonnaɓen to woɓɓe no yiɗi heɗagol kono woɓɓe no sonkude toon haray no lorde ɓeya ɗum noon islamu la darara wala dirara haray tampodirgol e lorondirgol ala e muɗum haray no harmi haray yoɓe accu faalaɓe ara ɓe meeɗo faalaɓe yewtiɓe so tawi yewtay ɓaggi ɓeya ko yalta ɓe yewte toon ara ɓe lorraɓe ɓeya assalamu aleykum yaako ɓe landi kadi haray e ñoore hino harmi joni noon min musidɗo no waɗaninmi ko moƴƴi mi faalte wowlugol fii konko waɗaninmi ko moƴƴi e ɓaawo makko est ce que haray si tawi haray mi jantike konko moƴƴi ko waɗaninmi haray mi ño'imo ka mi ño'alimo yaani si anndi tawi no welamo so a wooli ɓaawo makko tawa kadi a woola yeeso makko hara hawre watta baasi ala kono noon si tawi tum a wooli tawi adday hawre hay si tawi no welaynoomo haray moƴƴa kay a rento embere gandumam ɓe landi haray est ce que mi yaltiray ka l'islam sababe miɗo sunnini ɓikkun an jiwon haray ɓay sababe o sunninaali ɓiɗɗo makko jiwon jeyida haray o yaltirta fiiɗum l'islam kono noon haray nelaaɗo sallah sallam ɓe maakuno haray e sunningol rewɓe ɓen hadis no ari e muɗum nelaaɗo maaki sunningol woɓe ɓen ko sunna sunningol rewɓe ɓen ko teddingol ɓe sunnatun lirrijal wa makramatun linnisa donc haray wonande worɓe ɓen ko sunna wonande rewɓe ɓen ko teddingol ɓe haray ko woni tun si waɗama koyo ndaare annduɗo fii muɗum waɗa piske nelaaɗo sallah sallam har jiidirawo no sunninayno makka ɓe yeetino jiidirawo on ma ɓe neli goɗɗo yeeto mo wonde haray koyo taw himo wawi golle makko ɗen hara onti feƴƴintinaali sunningol ngol ha ka saria on haaɗi toon donc haray ko ɗum ɗon tu woni allah on amma noon so tawi onti waɗali ɗum kadi haray fii ɗum ɗon yaltirtamo e l'islam wallahu alam haray landal hikkingal ɗon ngal ɓe landi si tawi jeyid ɓe landi si tawi moodi ma weldi e gaño ma haray ko honɗum hanɗa wadde ɓe jowindira hay ko hukmi ɓeyde kaɓe maatiɗa wono évidemment haraysi goɗɗo heɓade feere teddingol jiwo mum haray ɗum yaltitamo kal islam hay ko ɗum marɓe ko yettintinde ɗon si hay woɓɓe no wadde campagne ji joni wono gortoɓe ɓe ko nanta e ɗum ɓe ina wonde mbaɗi woti waɗanama ɗum o heɓa e nawnade ko nantata e ɗum haray yettiɗoɗen ɓaawo iɗa neɗaɗo sallllahu alayhi wa sallam ha fewno ɗo haray no wooduno wonɓe wadde ɗum ha fewno ɗo hay ka meɗen ha joni no wadde kono tigi tigi on haray hay tan ɓe yiiti ella e muɗum donc haray ko ella mo tawata l'islamu kañum no yamiri julɓe men haray goɗɗum julɗo woni ko waɗata si tawi woni heɓade feere waɗugol hunde ko wiyete sunna ma mutta hatu wota o jiwndan neɗɗo sappotoɗo ɗum yaani riiwa ɗum hay to heɓani yo to allah yo yaakumo koye wota o tawtu ka campagne ka ɗum waɗete ka ɗum accinte tawa tawe ɗum few ko sari allah andi allah no sikkana neɗɗo
e huunde nde o miijata andi ko moƴƴi kon sa heɓa feere waɗi sa heɓata feere wota sakko donc ko boni kon sa heɓi feere accu kono sa heɓa feere kadi wota tawtu hay e nokku wota tawta e nokku waɗitagol ɗum donc hay neɗɗo on noon haɗaɗum ɗon e doroɗi ɗiɗa hay tawjal alors woɓɓe landiti ɗo joni hay si tawi woni noon sonnajo hawri ɗum ɗon waɗaka masalan hara ko nandata ɗum fewnude ma hara ko anda heɓugol feere wo est ce que dewal maɓɓe dewal oti ngal jaɓete haray ka gandum an ɗo hay min on mi ala ko dalil wondema haray dewal makko ngal jaɓetake donc donc haray mi hawrodiraɗe e ɗum ɗon e nder yewtuɓe ɓen fiyo sonnaɓe seddine wondema si ɗum waɗaka haray dewal makko ngal jaɓetake haray min on mi ala ngal gandal ɗon si ceernoɓe no mbarede ɗo tawi no woto goɗɗum ngo hay ko yowdiri ɗum kadi tafaddalu mashkuri seɗɗo landagal si tawi sornaga o moodi makko hayri e gaño makko kono ɗum woni ayo ɓe mbaɗi ɗo kadi o hay si tawi woni moodi sonnajo o yani o weldi e gaño makko kanko sonnajo o haray ko honɗum kanko o waɗata donc haray ɗo yeɓɓinga ɗo mbiho ɗiɗoy o wiyete gaño an exemple ça dépend hay goɗɗum woni gaynu ngu joni si tawi woni kanko sonnajo ko faami ko ben moodi makko woni ko animo ma ko nene goto moodi makko woni ko animo ma ko nandata ɗum e membre de famille makko o woni ko animo hala ma ko fiisina voilà évidemment ma hala ko fiisina donc joni kanko e sina makko ɓe welda kono wiyey o jalanaymo kanko sonnajo o jalanay sina makko e ko nandata sifa ɗin piiji haray piiji ɗon sonnajo ko waawi haray ko yo muñño o eta ɓay to o moƴƴintina e ɓeeɗo par ce que gorko on waata tawtudemo ɗo dans des conditions normal tawta ko kanko sonnajo on haray haɓa ɓeeɗo ɓeygure makko nde donc tawi woni noon kadi ko raison haa ko ndugu tooñe kadi haray kanko gorko mo duwa sarsade siko nene goto makko mati ko ben makko mati ko yumma makko o yeeto ɓe wondema hayde toriki on wota on tooñi ɓeygu anni tum haray mandi ko tooñi haray ɗon ko hennamo gote ɗon amma nde woni joni ko ngaymo tigi tigi haray joni ko neɗɗo ni tum jokki ɓeygu makko ka hocci o yennaymo ma ɗum joni menata mo inna joni sen jokkodirani ni wayte ka woni o donc kanko moodi makko hara mo andi ɗum ɗon tawi mo andi ɗum ɗon o weldidi e on ɗon haray tigi tigi on kanko sonnajo koyo yeeso moodi makko mi toriki on fam andi o ko gaño am o angirinmi ko gadi haray ɗi naareɗon makko mi toriki on tawi ɓe yiɗiɗan haray wota on e weldide on ɗon si tawi ɓe gandi wiɗen jiiɗo on no wiyete jiiɗo gañoma jiiɗo gañoma ko gañoma donc si tawi woniri noon haray oti woni kadi kadi waña gaño si tawi ko raison amma noon so tawi woni ko goɗɗum go ɗiɗi goɗɗum imagine haara ni e ɓay ɗin goɗɗo men dustitiri ɗum mami haaɗi hannde kay anga mo moƴa yiɗo yettira haray tigi ɗiɗo lanni par ce que noon haray kadi sévére en on côté ɗon haray ko torodirɗen o yoti laaru alhaali o situation on no fewnoyi o essayano moƴƴintinira ha o waɗani wippu wakkure haray ko ɗum ɗum mari kon ɓeydita ɗon e hakkude on couple ɗon yo Allah tabaraka wa taala on weldintinɓe kamɓe ɗiɗo itta heen mo kanko e on sonnajo yani ko woni ko men hakkude sonnajo e on mohani haray so woni ko ɓeyde ɗon kadi tataɓe jeyi ɓe landi est ce que hino sellano lanka diina kami janga fiye moon avocat si tawiɗe hino sella haray ko ɗum woni sartiji ni haray ko jaɓateɗen on musidɗo ɗon haray leyɗe julɓe ɓen fof hino mari avocat donc haray noon nayi ɗum noon tippeten ko tippeten koye qur'an ma e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono sen daari ka sunna e yi ay fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray hino wooduno solnanaynoɓe yimɓe solnal ngol ko ɗum wiyete avocat donc haray ko hunde nde l'islam newni kono noon no mari parti inaaki fawa avocat ɗo wonɗo ɗo woni ko ɗaɓɓa tawa sa hewtidi e probléme ma on ko yettoma fiyo memo dossier on taw adda e tel ko ɗum udditirte dossier o nana premier si tawi a janggi ngal gandal ɗon ko duwaɗa anniyagol taw ko a golliray fi Allah hoto nelaɗo fi aynugol ɓalli julɓe ɓen ɗimmum ɗum kadi hara hiɗa okka kulol Allah si ɗin sartiji ɗon timmi tawi ko famuɗo qur'an faami sharia l'islam haray hino sellana on tigui wonugol avocat e on ɗon bal e on ɗon bange allahu taala ala wa alam aywa haray kono utan ba makiri noon
donc o anndi ɓe maaki ka defi wondema haray ka leyɗe julɓe aray no annda avocat ɓe no toon ɓe maaki kadi sartiji goo ko yowndi e mum joni noon ɓe ɓuri taminade haray ko ɓurete landede ɗo kon fi avocat haray ko fi ɗo ko ɓuri kon joni noon nde tawno hiɗen anndi ɗo wongol avocat ɗo hina julɗo ɗum awa tan tuɓande hoore ma donc haray no ɓettiti ɗiɗi on haray kadi kala arɗo kama a defandayno foti ko mbatto goonga foti ko mbatto fenaade par ce que ɗo ni joni so yi goɗɗo exemple joni wiyama o wari goɗɗo tawi woni o ƴettima avocat a ƴettay donc haray ko sabiti a defanday wonde hoore mo wari hoore himo waɗi hoore no annda wiya no wondema o wara donc si yimɓe ɗiɗo nangodiri ɓe yeddodiri goɗɗum mo kala maɓɓe ƴetti avocat ande avocat goɗɗo e maɓɓe hay ko hoore toni woni par ce que o waɗi ko toni goɗɗo e maɓɓe hoore toni joni noon on janngo avocat yaada ɗon simo anndi kala ko gollata kon haray client jo makko on koye goonga o woni mo waɗi a 100% par ce que ko sa defa ko client makko o wolanno kon no ɗoɓe wolanayi client maɓɓe on client maɓɓe wolanayi ɓe wondema haray ko ni waɗi kono joni o inna ɓayni anndi hay ko ammari joni donc a jondanami ɗo fiwi defande donc en anndi haray alal haqiqa ɓayde tawno ko leydi heeteraɓe natere l'islamu ñaawirte haray min on personnellement komi yamirta julɗo faala ko tawrede allah tabaraka wa taala tawata hara ɗiɗigo no teddanama toon ha fecciti haray min on komi yamirmo personnellement ko yo janngo goɗɗum ko ɓay branche ji ɗin no woodi no heewi façon ji boyi haray o janngani ɗum ɗon haray ko ɗum yamiri julɗo neɗɗo tawa ono faala yani sellinde dina mum kala haray ko ɗum mari komi yamira par ce que aɗa no wi ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ka wallidire e hoore dewal ngal e kulol allah ngol wo kam wallidire e hoore jeddi e kugol bakkati eɗe an noon avocat yaade wallahu taala alam shukran ɓe landi mi nani ka nder waaju ɗo ceernoɓe waaji ɓen no yewta fii no woodi haray woɓɓe ɓe juulde ten hajji den e maɓɓe kono haray ɗen haani rentagol e ɓen par ce que haray ko bomɓe ko homɓe woni ɓen ɗon no inchallah haray musidɗo yaafo ceernojo waaji ɗon ala nder ga nini ɓe landi haray ya juuja e ma juuja koye leydi honndi ɓe woni e ko honto woni ko ɓe yaltoyta haray ɓe nani fii ɗum ka nder darsu haray fil haqiqa fiita en juuti yewtere nden ha feƴƴiti musidɗo landi ɗon siko waawɗo ɗaɓɓitugol seeɗa e yamiraymo yo yew o ndaara tafsirul qur'an imam tabari ma ɗum tafsir imam ibnu kasir ma jalalayn ɓeɗo fof no sifi fiimo haray komi andintinta on tu wona yewtere fottande yajuuja e majuuja woɓɓe no wiwo yajuuja e majuuja ko turki ɗo iwata woɓɓe no wiwo ko siin donc ɗum noon fof ko yewtereji arɗi ka tafsiruje kono haray ala kulli haal ko ɓuri kon jiccude fi yajuuja e majuuja wondema ko hiɓe baara ka ɓe baara ɗon sengo funnange makka ko ɗon zulgarnayni woni ko baarnoɓe donc o waɗi ko allah sifani e kon kalannoɓe suratul kahfi loope e koltar o wattiri ɓe ɓaawa ton ɓe wi e qissaji ñande fof ɓe jasay fi argol naata e yimɓe aduna o ha ɓe hayno ɓen no janngo noon inchallah en yulay janngo en e yahna yimɓe ɓe donc ɓe arta ɓe ta fermi kadi few ɓe fuɗɗito kadi ɓe jasa ɓen ɗon ko noon ɓe wuuriri si tawi noon woni ka lannode aduna o lannata ɗon nde allah muuyi nde yoɓe yaltu fof piske ɓe jasay ɓeynata si allah jaɓi ɓeynayi janngo en yulay en ka aduna o wonta kono ɓeynata si allah jaɓi joni noon allah addoya e baykum hakkude maɓɓe wiyete ɗum inchallah wo goɗɗo inni e kon ɗon inchallah janngo e yulay donc allah jaɓirana ɓe saabu ko ɓen ɗon kon inchallah ɓe yula si ɓe naati noon ko aduna ga allah wi wa hum min kulli hadabin yansilun nokku fof ɓe hewtay toon donc haray fi ɓen ɗon ko lorrayɓe kadi jama o haray no woodi hadisaji ko nira allah sallah sallam maaki fi maɓɓe te ɓen ɗon kadi haray ko ɓe annduɗa fi mum no woodi ko jeeyaɓe alalama dargal haray mi nani cheikh abdoussalam harras no yewta fi maɓɓe ko heewi e hadisaji heewɗi no ari ka imam muslim fi maɓɓe ko tata no juuti ma nokku on ɗo no raɓɓiɗani yewtugol fi mum kono ala kulli haal ko anndaɓe ko ƴuraɓe sengo funnange makka amma ko e leydi honndi exact ɗum ɗon kala mo kala no wooli ko faala kon amma kadi ko honto woni ka ɓe yaltata ɗum kadi ko allahu taala ala o alam haray kala mo koɓɓe no yewti e fi mum ko heewi kono fof ko jicce 100% ala si ceernaɓe noon no mari hen ko ɓeyda bisimillah sina ɗon haray continue hen yeeso jeyi haray ɓe landi kadi simi naati e juulirde
tawsi hino sellanan mi wigol salamu aleykum ka ko mi nattum mi waɗa darɗe an ɗiɗi hiwragol juulede me bismillah aray waɗi ko taw aray weltani ke o ɓe lande ɗiɗi wiwde ma lande te jogajuɓe kanenira kay to surtout e weltani ke kadi wingo ɗo on ara e façon ɗo windiri noon hay no yaadi ɓe ceernoɓe men koɓe yewtanin ɗo ki pular on joni hay walla e weltani ɗo tingen tinima ɗin no laata pular on kadi no laaɓi ara yo Allah yokmo ko ɓuuri moƴƴude hundanamo ka haajuji makko ɗi fof ara yo Allah yokmo ko ɓuuri moƴƴude aywa ko yowodiri e ɗinatugol kadi wonirde wiya assalamu aleykum haray ça dépend min komi andi kon haray e fe alhaali kaw naati on donc so naati o tawi masalan yimɓe ɓen no juulude ara mawɓe no janngude Qur'an o nanda sifa ɗum tiiji haray koyo ma ɓen ɓe juulde a même mo o arata ɗum wi assalamu aleykum o towna moƴƴa haray ko wi assalamu aleykum si salmingol ɗum ɓaara ɓe watamo e ɗumana ka waɗaɓe tachwis ittaɓe concentration on e nder julde ɗen haray ɗum no ɓurimo moƴƴande amma to naati o tawi haray hay goto ala juulude mo wawi townude ɗo en assalamu aleykum si heɓi jaabi awat ema ko jaabi awa sina ɗum haray do hina obligé haray yo waɗtu salminangol tawi yimɓe ɓen no contanimo towade allah ma janngude donc ko nanden soɗi mbiɗi amma salmingol ngol si tawi goto occupati haray no ɗeɗum ɓe on si salmine hara waɗade goto tachwi towna hito ngo tawi no occupa haray ko yoti jolti hito ngo haray no towne ko nandi ɗi mum haray no woodi wiɗo wondema haysa naati koya salmine ɗum towna alhaal no tawni awo wonno juulede woni ala ka juulede min on noon haray ko ɗa haray won tawi ko ɗon yiyandiri ɗum yiyandiri hoore an kadi haray noon ko woɗɗi haray jeeli haray ko honno wawata yaade ɗiɗi ko ɗum wonti ade foti ɗi kala inchallah shukran ɓe landi e min miɗo andi beere no harmi masalan miɗo andi jeeno no harmi miɗo andi piiji harmuɗɗi fof kono mi waɗay ɗi est ce que hara Allah yaafoytolan simi tuubi gallandan ɗo alajati ɗum ko ustaji Mamadou Alpha ana wurkan afane noddana kam micro anda mo rarame yit men tawi wonimo andi beere no hande ko nanda sifa ɗum ko wadde ne yimɓe yarde donc Allah subhanahu wa ta'ala o lewinanimo tuubugol acca o duuɓi o laɓɓini o acci few Allah subhanahu wa ta'ala e yurmede makko leydi mo wawi mo jaɓanne o andi ko woni alana e enen ko wiyete kon atta dakkono fi rububiyatillahi azza wa jalla iɗen wawi jillode no finɗori noon kono wi noon kala tuubuɗo o jaɓanaymo kono si en tel tuubi e wada wiide an on a jaɓanama en wadaka wiide a jaɓantake ko waade wiide si neɗɗo tuubi dendanangal bakkatuji o timmini condition o nintugol e yakkugol siko tooni o jonniti joom muɗum Allah subhanahu wa ta'ala yafotomo o woni noon si tawi woni exemple o maayidi e muɗum o deppiti ɗon e bone on kono yargol beere yeeyugol beere ko nanta ɗo ñaamugol riba haray ɗum ɗon ko tahta machiatillahi koye leydi yurmede Allah yani yiɗede Allah o wonata Allah no faala lettamo si Allah no faala yani jaɓanamo yani yaafomo par ce que o maayidi e bakkatuji jani donc alana en enen ko wiyete kon ahlu sunnati wal jamaa innugol on ɗon ko luttay ka yiide wona ko wiyete kon hawarij kamɓe nden fedde ɗum ɗin hay kaba'ir goto farditiɗa hara ɗum ɗon ko haalifum mukhalladum finnare hara oti yaru beere ma ɗum o ñaami riba haray on ɗon kaba'ir goto kanko haray o ki lutti kayke jahannama donc enen noon ɗum aɗa nawi goɗɗo o lutti ka jahannama ko wiyeten tum si tawi waɗi bakkatu ko janɗo o tuubi o laɓɓini fof o tillini condition ji ɗi no heewi ko Allah subhanahu wa ta'ala yaafomo on noon haray ko wiyete kon attasawufu ɗum moƴƴa andi ɓe yiɗi sawfa yandimul mutasawwifun aray min saɓe innoɓe on sa e on tawi oɗe no weede ɗo ɗum andi ɓay murande wawi no gaɗi tewn ɗo o heɓu koye ɗo tuubo e ɓayno ande si tuubi Allah jaɓay haray ko yamondir ɗen malgré neɗɗo no andi ko tuubi Allah jaɓanaymo ko raɓɓeteten noon wota gooto taɓo e hoore bakkate par ce que ɗo ɓe yeetin ɗo naane mayde nden ko ma yatikum illa faja nde ala taw jonaade surprise neɗɗo gandata ɗimo kelli ko sagata imo yaade oto makko ko on to o mayata haray so raɓɓeteten si Allah yaafoto wiyama Allah yaafoto fof wona yoti tuubu ko kisan ko yo tuubu haray ɗum ɗimari ko mi rappelaa ɗum noon salamu aleykum ɓadega tawbatu lilladina yamaluna hino landa e ngara joni mum inchallah donc haray suka wiyeteɗo Mouhamadou Alpha gueɗal El Hadji Ibrahima Bantingel yurɗo Espagne
haray alaji Aboubacar bantingel no faala yidde makko haray ɓe tooli ɗa takko alaji Aboubacar nda haray mo wawi ummade yaha ɗon yiida e maɓɓe. donc haray ko musidɗo landitiɗa kon aya no woodi ko Allah wi ka kamilu haray ko mi jaɓanta tububuye ko on bonnuɗo haray o anda, amma anduɗo on tewi on ɗon ala tububuye haray no windori ni ko kamilu. kono ɗum ɗon firtata ko oustaz Saydou maaki kon julɗo on ko e ley muyende Allah nden o woni. en ɗo fof ɓurɓe men anduno haray ko wowloya office kon hari wowlotake. kono ko hombo mari ɗo ko on moɓen ɗo wona ɗaɓɓugol yurmede Allah, ko ɗaɓɓugol yurmede Allah moɓen wallahi. joni noon sen gomɗini en waɗi ka koye men en kooli toon wonde ɗum ɗon on awa yaafetake ɓaharɗe en andi naafi en anda aray ala nafa ala ko joɗɗen. nam kono alhamdulillah inchallahu taala ana ubashirukum bi anna rahmatallahi wasia. yurmede Allah nden no yaaji ɓuuri bakkatu men o wallahi. yurmede Allah nden no yaaji fota ɓuuri bakkatuji men ni. awa haray ko goonga kono windori kono haray hay on aya ɗon no woodi ceernoɓe no firiri mo sah haray mi yiɗa e ceernoɓe gooɓe ɓaɗo min hollaɓe façon tafsir je no ɓe firiri ayaji ɗen. ayo jeyi haray musidɓe meɗen ɓen ɓe andintini ko qur'ana on tigi kono o yawnu ha o wi walallazina wona ɓen yamaluna suwaɓen huwa bone hatta iza hadara ha si hewti haɗum gotoɗɗe almawtu mayde nden ha nayi on tigi bonnude ha may nden ɗeɗɗe ko sa ɗeɗɗama ɗum won ɗon a yafitaki. kono ɗo ya ɗeɗɗede nelaɗo no addani en yewtere maɓɓe no selli kenko ɗum kadi bakinirte qur'an. nelaɗo maaki kala e moɗon tuubuɗo harangue fuɗi raali ka hirnangue o yaafete few. tuubuɗo adi nangue fuɗirde ka hirnangue o yaafete. ɗum noon inchallah Allah kadi aywa Allah o jaɓanayi on tigi tuubu wiye on ko adi o ɗeɗɗere mayde nde ko adi o girbude o jaafete few. haydi tawi ko de quelques minutes yo taw tun o tuubi o laɓɓini. non inchallah goto fewo meɗe yo tinno o tawi an a bonni ha a bonni a ronku wakkilo tuuba kono fewnorɗa fof no fewnorɗa andu no woodi bonnuɓe ɓurma. eɗen andi warnoɗo temedere on honno tuubiri ha ɗum fof ko qissaji ɗi famuɗen. Allah kadi wiye honɗum tuubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. julɓe on fof tuube o wi inna allaha yahfiru zunuba jami'a. kanko Allah o yaafoto bakkat fof ko kanko yaafoto wona min wona ustade ɗo wona goɗɗo goo. donc ha inchallah ko yamodirten ko yen tuubu. haray ɓe landino ɗo ko hombo woni yajuuja e majuuja e kadi onon waaji ɓen o wi men fiilamɓe ɓen ɗo harayle ɓe nunɗa haray joni ko noon ñawore fi politique. haray landiɗo en yaafo landiɗo landal ngal alaga e honno waɗanɓe yewtere nden alaga ɓe yaltita o. haray ɓe landi kat ɗo ko honɗum woni daabewa ban mba jeyamba e mandeji dargal wiyamba yaltay e tawsi kadi himban hino jogodiri e daabewa ban ka fetere. kono ɗum noon kadi haray ko ñawore wotere puisque ceerno waɗon ɗen bayano o alaga. haray inchallah leere nden ɗo yoni haray mi ƴetta landal gotal pet. donc haray inchallah darnen ɗo yewtere nden hande haray no weeli fota no wooɗi fota kono haray inchallah min fodi on min naali fo hettoto kono de janggo noor haray ɗe landal ɗo continta toon goɗɗe goo ƴettetake e juma kadi arowo molen bek ɗeɗo kadi continte ha ñande ɗe lanni inchallahu taala. haray noon kadi ko minne on kon numéro ji téléphone ceernoɓeɓen e disposition moɗon. haray wonande landal e luttuɗe ɗo filandi ɓen no wawi noddude haray ɓe expliquane inchallah haray yaafo ɗon. haray dernier landal ko ƴetteten ɗo kon ko est ce que goɗɗo landi hino sellana goɗɗo kawo wi'ana yennowo sahaba ɓen oɗo ko musidɗo am. est ce que ɗum no sella ka on tigui wiya o ko musidɗo am. sako yo gandi ɗan oustas bayi noon ɗo haali waɗɗu madaran alaga kono ɓe ga haali ɓe yaltinani kono ɓe artinen ano jamma o wiye o wara ɓe heegal. ok inchallah shukran. jonaɓe ma finati daabe on ku joni tawi waɓɓe goɗɗumawɗumano ɗon haray naɓe waɓɓe ko hakkiti ko yoni e daabe on ku
mi taƴe kalandal waɗi ñatore on aray ok joni aray ko yowdiri joni wiyama joni yennowo sahabakeɓe en sahabankeɓe reseɗo fella kaminna ko tiɓɓe anani ino fella par ce que ko tiɓɓe ya gandal ɗo hen manaji fof goo ko tiɓɓe woni ka diina par ce que sa yiɗi aray neɗɗo kala hay kawaɗi gennanagal a wata wiide wona masalan inama ko condition ɗiɗe makko aɗa wi gonmo ko tiɗɗo an ni kono jon waɗa ko nene goɗo makko ko neni woodi maɗum koɓe yanjoneji koɓe fulɓe wotuɓe maɗum koɓe maninka maɗum koɓe ɗum ɗo aray no sellaka odi wiya ko tiɗɗo an ni o woni noon jokkugolmo e diina tan woni sellaka du amma tiɗɗo yagatno yehi mana buɗi par ce que ɗo ni joni dendanagadi ɓe fof koɓe tiɗɗo ɓay ko goto woni yummaɓe ko goto woni ferne donc amma no ko yowodiri e ɗiɗum woni tawi ko tiɗɗo wodiri ko ƴette diina e makko hay tigi ɗo l'islam no yalmirimo suɓumo ƴetta diina e muɗum sabuna wallahi abim e gaɓodira e ɗiɗo hay kala tawɗo no ani sahabaɓe hay mari nawnare molanade hay o nemi o ɓuuri fof o nani o ɓuuri fof ɓay tunde nawnare ɗon no ɗon hay wallahi yo allah o leninamo o tanka ɗum ɗon sabna ɓe naduwaɓe añeden sotoramat jazakumullahu khairan haray landal joni wattingal ɗon ngal en jonna e waɗan ɓen bayana ɓe waɗa ngal ɗon kono haray yo jama yaafo waɗen du'a heɓugol du'a ngu mbattu ɗo fof hiɗen ɗuuɗi ɗo en ɗo fof sen ammini inchallah hawnaki ka yurmede Allah jippo e meɗen haray jama muñu en gayna woni ko dernier landal ngal ni koɓe landiti en ɗo joni haray fi daabe o mban haray e ka Allah wino ɗon fi Yaajuuj wa Maajuuj haray ɓe ɓeyda laɓɓinnal ngol ɓuuri raɓɓinde inchallah haray assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum arami ɗum taw kala heɓuɗo feere no défendre sahabaɓe nelaɗoɓe haray yo waɗi moyeji makko ɗin fof nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ɓe sahabaɓe ɗo o kala yiɗuɗo ɓe haray ko min o yiɗi kala hoynuɗo ɓe haray ko min o hoyni kala hoynuɗo ɓe wayi ma hoynuɗogal haray wayi wattay o hoyni Allah kala hoynuɗo Allah yo andude Allah nangitoreero min mi wawata werdude yennoɓe sahabaɓe nelaɗo ɗum no ga hen cuuɗe nde gongam juuɗo kadi hakkan jokkuɗo senna nela sunna nelaɗo duwata werdude e ɓe kala yennuɗo sahaba ina werduteɓe ni yo Allah noon yirtuɓe koɓe woni ko ɓe jokka gonga laɓɓeno ɗo buy bonnuɓe ɓe yennata ɓen ɗo kono noon ɓe hewtan kam werdude nelaɗo ɓe siɓe tuumi ɓen ɗo way wasko nelaɗo ɓe tuumi donc aren e lande ɗen ɗeni tuuɗuno ɗen ɗum ko landal Yaajuuj e Maajuuj ko yimɓe ɓe tawata ɓe yaltali e zaman men on ɗo taw ɗo gandi islam hino e suratul kahfi koɓe inni ɗon ya dal kammen inna Yaajuuja wa Maajuuja mufsiduna fil ard fa hal naj'al laka harjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda radma aw sadda on tuma inni dal kammen wi wo ma atani law hayru mimma atakum Allah o kila ko ɓuri konko hokki o ko honum ɓe fotori ɓe inni o Yaajuuj e Maajuuj ko mufsiduna fil ard ko yimɓe wonɓe bonnude e leydi ndi ɗum ko yimɓe ɓen ko leƴƴi ɗiɗi Yaajuuj ko leñol Maajuuj ko leñol donc bonnereji maɓɓe ɗin ino tawa ɓe ñaama he bani adama ino fira ino yewta fi muɗum ka defte gooto ɓe nde Allah ɓe ƴettitamo wonki a tawi mo mari ɓiɓɓe wuluwe enen tawi ronku sappuno seeɗa ɓeni Allah hokkori ɗon ɗo ɓiɓɓe wuluwe Allah hokkore gooto e maɓɓe woodi naɓuɓe ko inni o jundi gooto e maɓɓe o yahay 120 métres mi awa e sirina zira ɗum ko cohonal temedere nogas goɗɗo e maɓɓe Allah noon mewnani on ineteɗo Zulkarnain o waɗi heedo hakkunde moƴƴuɓe ɓen e ɓen bomɓe ɗon ngon heedo noon ñande wo ñande ɓe etade liɓugol himmaɗi ko maadi hakkunde men e maɓɓe ñande wo ɓe etto haa ɓe heɓa yonde ɓe yiya jalbeni nangel ngel ngoya sengo to ɓe inna ha acciren ni janngo en ara e landintino ɗen ngi maadi ndi
ɓe yaha ɓe artoya ɓe tawa wattinokke ɓuri ko wonno ɗon tiiɗude ñande ɓe bimbi fiɗɗum wo ɓe yahay ɓe inna ɓe etade ɓe bonna on miira hakkude men e maɓɓe ɗum noon ɓe continue ñande ɓe ko ɗum Allah okkoyta ɓe foolan ko ñande Allah faala ɓe yaltu hoore jonge maɓɓe nde ñande o inna si Allah onan ɗon jaɓi foote tum sen aroyi janngo e lannintinoto ɓay o tawni si Allah on jaɓi ara ɗum fof ari ala wowlude donc wonoy noon jooni ɓe aroy ɓe tawi maadi ndi no ɓe accirno noon hanki ɓe bonni ɓe aroy ɗon e caangol innetengol Buhayra at-Tabariya ɓe yaringol fof maggol enen nana ɗum haa e zaman ɓe yimɓe ko hakke ma ko ɓe ɗuuɗi ɓe yara caangol haa ngol ɓeeta ɓe yari caangol ngol haa ngol ɓeeti groupe goo yuttiwe e ɓaawo groupe ɗimmoji maɓɓe o ɓen ari ine a hikka hari batte mbiyano ɗo gandiɗa mbeeri oyi donc ya juuɗe ma juuɗe kala ko ɓe fotti e mum siko ngeloba siko mawba siko bana adama siko ko kulluno ko way woɓe ñaamay huɗo e haa ko ɓe ñaamay hay goɗɗo maayi hakkude maɓɓe kamɓe ɓe ñaamay donc yo Allah damde en bone ɓen ɗo ɓe aroya noon kono fewɗo on tuma ko e zaman annabi Isa ɓawte o tippike ɓe annabi Isa tippike Allah woni sabu o wadde o masihu dejjal e dambugal on no fokkitiri bayto masjid al aqsa ɓe fotti e nokku gono ɗen e Babili o wari ɓay o warimo noon joni ɓeeɗa noon yaltoyi Ya'juuj e Ma'juuj on tuma jomadali ɓe wahini annabi Isa yo mooɓu konu makko ngun ɓe yaaɓe suudoyode wo yimɓe no yalti ɗo ɓe wawata ɓe dartade ɓe yehi ɓe suudoyi ɓen hari kala ɓe ɓe yii ɓe waɗi kala no ɓe yii ɓe waɗi kala ko ɓe yii ɓe waɗi ɓe ñaamay kadi après noon ɓe fuɗɗi noon mantade donc ɓe waɗi kala ko woni kaleydi joni ko ɓe kasama ɓen ɓe faala ɓe ƴettinda ɗuma wa dagaji maɓɓe ɓe fuɗɗi ferade dow kadi Allah jaritiɓe ɗum no futta e maɓɓe ɓe yiya ko waywa ko wojji e mum ɓe sikki awa ɓe wari wonɓe ɓeyi wonɓe dow hakke ma si Allah faalama warde goɗɗo mayde jaasude ko wa dirɗi ko ɗin ñaamiɓe ko ɗum woni songo maɓɓe ɗuuɗude maɓɓe ɓe maayi annabi Isa ene maɓɓe ɓe kaɓe suuɗi